perlak kamera sebuah. To what I was saying, could be us. Tehla perlak ku boleh sebuahnya piki subscriber ke bah kersan yang anak support dengan ngit piada nak kamet ke bakot ke bakya tem tak kesini ngajo iway komen bah balai mo ada like game Free Fire ada sim gon kam speed re kalong ka suki nong kam hi ken te ngan peni ya ketuk trik balai ba ala da sim tiar kam speed re mo bat kasuki te kum juru ngan peni ya kumna bapin drak shot drak ya ka shotgun kumju ya ka desat ya ki gun spray tama te ngan penir tadru kumna bapin yo headshot bat kam ka phone jang pi kam smut kan diat ma te pi ban pe bahaya kan next step perlok pim de ban skip bat ngai kerpat ya pi ya gitu ki barang thmai ya kan ka channel subha subscribe share perlok jang pi bat kenang bangan yo upload sibun ki video hakane ka channel YouTube kenang ba da pia comment ne pi share pi like subscribe kemat long ba ai mesim yanga te subha perlak ba pin nyarap lam yanga nak support te ngaro ya pi ngan nyarap kumna ba pin ada don ki ba pin tips ba pin comment na po ngan lada ngala ngan pin i ngan hikaya pi lada ngamla te wasning ai namar ngaru ngam padai ta uba promo te ngarang adang dai unup te bat ngakerpat je pi wat num theo ya kijing bakla jo ngamo perlok namar ngadang duna ngam padai uta ustad mo te su ngaj su hikaya pi halaka jing syem jonga kan ha kapun jonga namar ba nga te ngakam ngam nang re ban sungkop ngakam kurai ki sting kumno ka bang ka fun la ne kumno ka stanat ka fun apa pile ka game te mentap jat ne posting mo perlak ne posting pila ban klik ne posting fun mo perlak ne isting fun ne pi in perlak sting fun te hang ne kendiat ngan pensaya pi mo te ka fun jonga kadon be ban lek ha po bar option kadon kane system mo perlak kane system te pun ki wei pun pat kidon additional setting mo perlak ngan pensaya pi te pilek ne po ngang le po system ki pun jong pi pila ban le po deliver option dengan klik system te piket lada kidon kadon ke mobile trang nam bakla ki mobile jong pi kila ban don une game mode te pila ban on subha perlok kam best ba da pilek ka game te kanang baka phone jong pi ru ka stnat ba pilek ka game kalong smooth te une game na ma game dashboard na ne pet nga on yu ne te gine artli une sporung on te box te kadon kana ke game list management ma te kana ru pet kana pi up yu ya ka game chung pi kan sawan plus tu hi ka kan wan la da play game don na sat scroll sine sai i ki setting chung pi to te pin box perlang box biang te pointer speed ru kidon kibun ba kibala kam bala us ma te ne pointer speed ne mo perlak ne ru yarap sibun ban pin smooth ya pun jong pi ka por pile ka game te pinai okay box te klik ne po deliver option klik deliver option dengan peni pi ma pila ka fun kan don be yi ka don ka bom don ru te pi scroll ski pa pin yu i to option te kanega graphic driver te nget pile upload hi brokot nreng shipni pi pe kanega Free Fire i system graphic driver
Te kane ka show refresh rate ru ka rabon pi. Te lar ki bakwa on subha on lada on unmi unumbar te sijrang pe pnm une unumbar na. Une unumbar chis par pau. Te kumju pi on uto te pinha ban on yu une full speed refresh rate ru ma une ru pi ban on. Nama ka phone jung pi kan smooth por pi le kai game. Te ya kane ka kane mo kane ka learning hardware and regulation kane ru pi ban on. Nama nang baban pule parang manam sing ye ma perlak an chwa asyik kan. Te scroll serum ma perlak. Te kine given do animation skill kine te kine shong pi kine likely shong pi use kana kampon jong pi canvas kana ma. Te DPI pada pila ban ai sans pa nye pulai na sans pa san na saus pa san na kumtama ban ai bon yak na te kamlang re kan sa sneul next ski kan sa hang pun jong pi te scroll serum perlang pe kine ki kana ma perlang so asot kat kana ka first drag kana pia ban on lada pi restart yak pun jong pi kala off biang kana te pin let biang swam pin kai game pin let biang sting pin on biang kana ka first drag but kana ka first 4xm SAA kana ru pia on man kasni lada pi restart yak pun na pieces off ma te kane ka don't keep active kane pat perlang an pensaya pi so tenat mo lada on kane da phak por ba pile kai game ka smooth ru ka smooth te tang bang a pensaya pi lada pi on ye kane da pile kai game hap deng jong ka game pin box pisa play biang kam sedang shu re na ju te lada pi kwa sedang na ju de phiap off ye kane ken te lada pi kam kwa ban yo shot ba kam smooth ka phone jeng pi ha ban on ye kane ma pi de ban stu perlang la pensaya ka to te kane ka box scroll approximately minute de kane pada ha ka phone ka bla kam klan ken pila ban ai utmost for process ma kane spni kaya pi lada pi on ye kane ka game or kane ka don't keep kane ka phone jung pi lada pi le kai game na pi box kam sedang biang raju kam continue syura lada pi off kan continue lada mstu ma perlak te njat skmat te kane ka force allow up on external mo kane phiap on pe kine lightly mo perlak pi in a kane ka way to kane te kum to phiap on te ka jing siam jonga kam best pa phone kane ka login level ru kane ngai verbos kane kam best pa le kai mo ka jing siam jonga ken te pin box no mo perlak te pin sat sang te jrang display de to se kan to ru pe kane ka display refresh rate kumba pi on ye uto number chispar pau pin haban on ye kane ka display refresh rate kane phiap ai hat ma perlak kadon standard phiap ai hat kane pichu pin ta standard phiap ai hat te ai hat kan best pa kam lang kam smooth kan te kane kan sorry ma kane ka display up in full screen kane te shang pi ma nga tengah on tengah ka game kalang full screen ba te box bang perlak dengan peni pi kane une ma une switch access ma perlak pin ai ne po access validity switch access dengan peni ka pi une tolbak dan sawan next switch access une tolbak ma perlak kana te pin click setting
klik setting te pin klik hang po new feature in talking bank tolbang te ke phai pin tom te pi close no kana pi ai hang text to speak kana text to speak te kana pin bot ya kana ka step babang ai nya ma prlo pe une ulan bana po ukam he khndiat noi lan bana jarang ukam ret te pisa ngap nya ka sau phun jeng phi ka bang le ne kam bang su de she shot ban le Pejan angan ai play ma pro. This is an example of speech synthesis in English. Kalong read ba. This is an example of speech synthesis in English. Te pin ngap ha te box nama. Te pin ai ne po verbos. Kumba mane po dil option pi ai verbos te kan ne ro pi ai verbos ken. Kena ka close process in set kena song api ma pi ai hat ne pi ai custom ne lo ro song api kambasi hat ma. Te box te pin jit nang ne padang kine ken pin confirm hi pinang try ngai phap jit kene pin ap ai red ma perlo box te kene custom man geser kene ru pin ap check pin ap klik hi pe kine na pin ap pe tang ki badai dai hak badai ba yu ma perlo pin ap banna kene smart use bhai kene ka touch and hold te kene ka sweep left kene te na hi touch and hold kene bia top to which into in fingerprint tu ngalai kai artli fingerprint ngalai kai tang artli ma te pakam bas hi ngan ai be hang na po accessibility ma na ka dang ne kana ka dai ka first on fast item bakla first and fast item ma te kana ka triple tap and hold which into fingerprint triple tap plus 2 hi triple tap te kana tengam use re kana ngan box na tap which info fingerprint south likiti double tap which south fingerprint double tap and hold which info fingerprint kana ru ju kana sena kini to tengah to labiang box na te pinai ne po brand display ma brand display te kadon kana pa kana ka auto connect ma kana ka auto connect pin auto connect te pin on te kana ka auto scroll kana ru scroll kana platip kana kam best la da scroll serum senang ka smooth bak pun jupi te pin ai full ma perlo te pin yat advance setting ma perlo te kana ka scroll kana pin up ai ben ai 0.1 ma 0.1 kana te 0.1 ke tam to te box te box biang perlo box te next part ngan pni yo na switch access hakano ka dor utrekam na switch access ma ayu na switch access man laki phone udon bet phya wat bha udon bet ha posting te pin hap on click on gine ma bro artli da kwa ban mi kum gine pet pin te click setting te kana ka available menu kana phya on te kana ka auto scan ro phya on kana ka auto scan tan kana pin hap ai to ma 0.0 new san ma te kana ka delay on fast item kumba phila use mena hakito ki option bangla kai skman fast delay on fast item ma te kana pin ai 0.7 te kana showroom du pin ai click r te pin box te une open scan de
neru penap ai kumju point scan te kane na jrong kane penap ai kendai tang kane mo point kendai te kane na po kane ka ayu lawan ka ju hi 0.7 kane ru ka ju te kane ka po na pat kin artli mo kine te penap ai bit te na jrong start from top mo te kane na po no ka ju sorry te kane pat kane ru pen ai kumju hi pen ai left kane right chong pi te box te pi klik deliver option na mo perla pat penap lightly ki verbos mo pat kane ka phone barok hot kin don non la ne error mo pla ban page chua ban sedang kan don error la ne babun ba te ka don error mo te pen ai beng ne verbos subang hal kai kim te pen box no haka jing siam jonga de banganang na start te kane ka low range kane pat penap ai kane pen ai 0 ru biang ka phone jonga te ai 0 mo te kane pen ai 0 than long re tong chu sen na mo na sauce pa sauce san mo perla klik libar option kami total ada mo to the box te pen klik ma perla ni pen klik ang na po accessibility menu pen klik setting tang man yu setting phap on yu ne ma yu na pe pi na perla phap on yu ne ma tang to box pe te pen klik biang kana ka select to speak sa scene te pen klik setting klik deliver option te pikina kana mo perla ki enable talking snapshot ma perla kana phap on te kana room allow snapshot to take ma kana phap on ma perla te box perla te kumto kas tap jong kana ka setting kala kut dengan pen isa dia katoka game mo kumno ban balai kam start lada pisim tiar mo hapor play kai pi sim ki plan na ki gon mo dengan play ke game page in am perlak ini tiba on nga itu game mode page in am page una ubas paham na mo game mode de u fps mo na walk kam perlak na tem scroll te balai ka game jang phi haba lot tiar kam speed rema te pin klik na setting scroll room te pin page ang nama perla pin ai kana ka vibrate bakla am kam dai pin ai kana ka reading ru pin ai hat kana pin ai hat sao te to bet ma display kana graphic lobby kana spo kana pin on kana ma te ya kana ka hat fps kana phap ai hat te kana ka map tik kana perla kombas to te pun sau gb pra gb la long la kai ultra mo la bas te pin ai ultra pin ai normal pin ai hat kana ka shoulder kana pin ai on kamot kana ka dai sernu pin ai bang har la ka te balai kam speed mo baba pilot tiar ka kana ka phap ai klik kana ka auto pick up mo pick up ki phone berabor ki don bai hakane ka default ma perlak dan to
Targum to te kim start ra ban sim tiar. Longkah kam suki telada PI fast pat kam speed ma. Te pin boot ya kan perlok pin sates kan sat rekam ma. Te phone jeng pi record kin don ba hang na po default. Te pila ban ai kan ka fast ma. Pin ai fast ma perlok. Wanum skip ya kan video na dudang sedang pin yo. Dan artli skip ki artli sorry ki dan artli ki video mau nengkong ngai kai pang ka setting haba ar pat ngai kai kumna bapin yo ya ka speed ban slot tiar ma perlak te display pla em kilong to pila ban bot to plan percang hi don kini ki bla pro te nga klam ang to ngai kai kini ki bang panang ma activity ngateng ai red bait ngateng ai arspa bait bar khon te control pada kana select na control baik mah perlak scroll serum tekane kane mah perlak kane EP mah kane pina ban ai pila ban ai kane PI new sibu PI ya kane ka kadamet PI classic mah ya kane na jarang kane PI no new mah telada PI classic ya kane ai no kane kadamet new mah kai sen te kane ru kumju kene i hatim akar ine pihak awit new kambas te kene network te pila ban on baik ma perlak kam nyarap sebun pi te pile kai game te kumto perlak ngin page ngin chang test training ma to ka bahan am headshot Free Fire India is perlak set ni kerak ma to sim kwe ki kan perlak to sim sakai pi ma perlak kamera sebun ini perlak dah kam day enemy PNL darak berstawe haba pidrak shotgun perlak ngan spin in kusai pi pide bendrak ma baik pide ben pisim nang ne pisim nang ne bukan nang sat ma baik pin am ka pid shot ha baik haba por ba pilat to pide sen na ka jumara ma pide dang se sejrong ru kalong li ka ayu pau cha ini pelak drak shotgun dia bendrak tik lakum la drak tik pilih drak wi picem ko no tuspok to sara
Pidrak yung piru. Pidrak yung pidai. Pinde bandrak daerah. Pinde bandrak tomo. Pide. Sorry perlang. Pide bantik. Pide bandrak tik mah. Por pila kas lek kawan tap sebut dai. Lak mencum to ke. Tu tidak cepo pidrak shot nama sai. Pila tomo. Pinjam. Kijak sebut pinjam tak to dah. Kretuk kendeu pila bandrak shot tai. Pila bandrak to. Perlak ngadrak tomo. Nampak saya bahag kontrol ru. Kanang susuna kontrol. Baik ina. Baik. Tuk berkejap hak. Tomo. Ina perlak pas. Gabras pas. Ina perlak kabang hap pilih kau. Tak ru. Lagi tomo baik. Pun relak kai pun to kat liha. Banyak balai ki kadrak to. Tak kena nor komplit sak. Baik tolong to kan sei. In an. Baru fly pila ban tes baik tukum drak mah. Nunggu fly terlak baik. Kan ngarap sebun itu. Baik yang terlak. Dengan isik menapa pindrak mah. Akan jeng siam jonga kan rete belah pro dengan tiap orang mikar. Ini baik. Baik kedai shot dah baik pide bendrak. Nang kemut pisim tak. Pidrak direct memang desat mah. Ini. Pide syuh dan dana jengat tak tak macam pada pihak drak force baik mah. Baik. Najan pihak drak force pihak drak lain harus saya mah. Lawan si dari itu nak. Berak darak mah perlu. Natu drak shot hangnya training perma harah room tu. Ngadrak bikin badrak sama. Ngajom baik ngadrak mah. Dan pelak. Ini pelak baik. Apa start pada training ini berlapis step by sport. Flyer pelak. Ini percaya saya mah. Kadang sejak najingnya tengah sih hama. Ini
cho em gần cao đi. Oh, cũng nó tự tình là tạo mà perlu sih yang rana hasta sawai.